acarambwira ngo madame isabwe ngo amafaranga yawe ngo ari kwa Satani urazi uko angana. Ari kwa Satani. Ngo none se ngo wowe ntiwahora uja mu bapfumu. Iyo baba inteko naracaye. Ariko subundi nikuja mu bapfumu cari icaha. None se hakuze n'abavyeyi batujanayo bamara gukurana ukagenda kandi tuja gusenga tukaja no mu bapfumu badutoje kuja mu bapfumu tukiri bato ngo badukingira n'uburozi n'ibiki kandi ari bo baturoga. Hanyuma rero kuko jewe ubu aho ibintu bigeze iyo urebye n'uburyo hariho n'abavuga ubutumwa bugoretse ugasanga bariko barayobya abantu jewe ubu aho ibintu bigeze ni ukwigisha abantu kugendana n'Imana gusa. Kuko jewe ubu aho ibintu bigeze iyo urebye n'uburyo hariho n'abavuga ubutumwa bugoretse ugasanga bariko barayobya abantu jewe ubu aho ibintu bigeze ni ukwigisha abantu kugendana n'Imana gusa. Ni ukuri sinkubesha umuntu wese akamenya uko agendana n'Imana akagendana n'Imana ye akemera kwigishwa n'Imana akemera kuyoborwa n'Imana akemera gucahwa n'Imana. Ashaha yo bari ibintu byiza gose nico Imana nitazimiza abantu ni yitazimiza je numva abantu bakwiye kumenya iryo banga kandi bakarishira mu ngiro. Nimba koko bipfuza kuzaja mu ijuru bagomba kugendana n'Imana. Erega utagendanye n'Imana muri ino se azayikura. Abaheburayo 3 Abakolosayi 3 gatatu turakura ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarazuranywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko rero mwica ingeso zanyu z'ibyisi gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyipfurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizane umujinya w'Imana batumvira kandi namwe mwabigenderaga ubwo mwahoraga muri byo. Amen. Dungu hano ijambo riratubwira ngo Mana yanjye umunsi numva neza iri jambo nari ngiye gusara naragurutse kuko iri jambo ribitse ubutunzi bukomeye cyane. Haravuga ngo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Tujye duhoza umutima ibiri hejuru n'Imana n'ijambo ryayo. Tujye duhoza umutima wacu ku Mana no ku ijambo ryayo ari we Kristo ngo gutyo ngo ubugingo bwacu ngo buzaba buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Buriya reka nkubwire mama ubugingo bwawe ubugingo bw'umuntu n'ibitekerezo bye nukuri ibitekerezo byicaye mu mitima yacu. Buriya ngira nsobanure neza ikibanza c'ibitekerezo mu muntu kugira ngo umuntu wese abyumve kuko buriya ibitekerezo niwe muntu w'imbere niwe muntu nyakuri. Iki kibiribiri nubusa kandi iki kibiri iki kibiribiri cyumvira ibitekerezo byawe gikora ibyo gitekererejwe. Umuntu rero buriya agizwe n'ibice bitatu: umwuka ahabwa n'Imana, akagira umutima, akagira n'umubiri. Umwuka urimo ibintu bibiri, niho habera ubusabane bwawe n'Imana kandi niho hari umutima nama wawe. Kandi umwuka nupfa umwuka urazamuka usubire kwa nyenewe, nta rubanza. Hanyuma tukagira umutima. Umutima urimo ibice bine. Icya mbere kirimo ni ubushake, icya kabiri ni ubwenge, icya gatatu n'amarangamutima, icya kane n'ibitekerezo.
ndubona ibi bintu bine igikuru muri byo n'ibitekerezo nico kigenga ibindi. Ntabwo washaka gukora ikintu utatekereje. Byose ubanza kwitekereza. Umuntu udatekereza, iyo ukoze ikintu kitari mu ubwenge, baravuga ngo ari kuriya muntu aratekereza. Ntushobora kugira ubwenge udatekereza. Hanyuma kandi amarangamutima buriya ategekwa no gutekereza n'ibitekerezo. Umuntu yakurakaza iyo ufashe umwanya wo gutekereza ntabwo uhubuka. Iyo udatekereje rero ni handi duca turuka hejuru tururumba. Umwe naho urandabikora ariko nanje mbanza gutekereza. Amen. Hanyuma urumva rero ibitekerezo nibyo bigenga ibyo bindi bice bitatu by'umutima. Ibitekerezo rero nibyo bigira gute? Nibyo biyobora umuntu. Nibyo bidukoresha. Nibyo bidutegeka cyane. Niyo mpamvu nitwapfa umutima niwo uzacibwa urubanza. Kandi muri uwo mutima ikizacibwa urubanza cyane cyane ni ibitekerezo byawe. Ikindi cya kabiri, umubiri wo ntacyo uzabazwa urabora. Ni ukora ibyaha ariko urakoresha. Imana rero ntacyo ubuhora uzabura. Urumva nk'ibyo ndi kuvuga Yesu yabitubwiye muri Matayo 15. Muri Matayo 15 niho yabitubwiye. N'iri jambo rwose ryabisobanuriye. Ngo icyo gihe yagiye gusangira n'abafarisayo bari bamutumiye, ngo noneho intumwa ze ibiryo bigishika ku meza baca baratangira gufungura badakarabye. Kandi ngo cyarazira mu Bayuda. Noneho nyene abafarisayo n'abanditsi baca batangira kugira gute? Kubakritika, kubakwena. Ariko Yesu abimenye ngo arababwira ati ku murongo wa 11 ngo ikija mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ngo ahubwo ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Noneho Petero amubaza ati dusobanurire uwo mugani ku murongo wa 15. Ngo aramubaza ati mbese namwe ntabwo murajijuka ngo ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kija mu nda kikanyura mu nzira yacu? Ngo ari kibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima. Mu mutima w'umuntu ariho, kuko mu mutima w'umuntu ariho haturika ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu, ariko kurisha intoki zitajabitse ntabwo ari byo bihumanya umuntu. Urumva Yesu aravuga ati ibibacumuza ni ibitekerezo biba mu mitima yanyu, nibyo bibakoresha ibibi. Rero umuntu agomba kwitondera ibyo atekereza. Umuntu agomba kwitondera ibyo atekereza. Ugatekereza no ku byo uri kuratekereza, kugira ngo wumve ko ibyo uri kuratekereza ari byo. Kandi umenya ko ari byo ari uko ubigize gute? Ubishyize ku munzane ukareba yuko uri gutekereza ibintu bijanye n'ijambo ry'Imana, ibintu biri mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ati hoza imitima yanyu ku by'ijuru, kuri nge no ku ijambo ryanjye. Niyo mpamvu abakristu tubasaba kumenya cyane ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana iyo urifite muri wewe ugahora uri meditaho, uryibwira amanywa n'ijoro, ijambo niryo rikuyobora, kuko ijambo niryo riguhesha ibitekerezo by'Imana. Imana yahishe ibitekerezo byayo mu ijambo ryayo. Igihe rero wize ijambo ry'Imana ukarishyira mu mutima wawe, uba wakiriye ibitekerezo by'Imana. Ni ukuvuga ngo usigara utekereza nk'Imana. Rero twavuze ngo igihe tuzaba duhanze amaso ku by'ijuru, ngo ubugingo bwacu buzaba buhishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byawe, umutima wawe uragenda uhishwe
mu w'Imana uhishanwe n'uwa Kristo. Nawe tekereza umutima uhishe mu w'Imana. Haleluya. Satani yasubira kuwukoraho. Kuronka. Yasubira kuwuronka. Ntabwo azasubira kuwuronka. Naho yahatana gute. Uca umuvumbura. Ego. Imana ikigufasha kumuvumbura. Ugaca ucecekesha. Amen. Amen. Rero nukuri je numvise niyo seka yonyine. Urabona ko ku murongo wa 17 ku murongo wa 7 dusubiye mu Bakolosayi ba 3 urabona ko havuzwe ngo urabona ngo nuko rero mwica ingeso zanyu z'iby'isi. Ni ukuvuga ngo nuko riwe umutima ugahishwa mu mutima w'Imana, ibitekerezo byawe bikaba mu Mana, ngo muzaba mwisha ingeso mbi, izo ngeso mbi z'iby'isi zizapfa. Amen. Zizakuvamo. Ibyo bitekerezo byiza by'Imana bikurimo, iyo Mana ikurimo izica ingeso mbi, byarari byose bizakuvamo. Donc ibyo bitekerezo byose wari ufite bibi bizagenda bikuvamo, bizagenda byibagirana. Byarari gukoresha ibyaha, iri gutuma wiba amafaranga, byarari ry'amafaranga rikuve, byarari ry'ubusambanyi. Nese ugira ngo kugira usambanye umuntu nubanza kumutekerezaho ukamwipfuza cyane, ugapanga donc ducumuzwa no kwipfuza. Igihe rero Imana yicaye muri twebwe tuneshereza ibyo byose, kuko ibyo byose bigenda byibagirana, bigenda bitakaza agaciro. Kandi erega twarebera dufite ingero muri Bibiliya no mu batubanjirije. None se Nowa Imana yamwise umukiranutsi kubera iki? Iyo usomye mu Itangiriro 6 yavuze ngo Nowa yagendanaga n'Imana, niwe wenyine yashoboye kugira ingeso nziza mu gihe cye, ngo abandi bose batekereza nabi. Iyo usomye mu Itangiriro mu gice cya 6, reka tujeho n'imirongo mikeya. Nkunda ijambo ry'Imana kugira ngo abantu batagira ngo nibyo uri kurahimba mu mutwe wawe. Byose byaranditswe, byose byaravuze. Urabona ku murongo wa 5 ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Urumva tubeshwa babi nuko dutekereza nabi, tugatekereza ibiducumuza. Kandi Mana yanjye, noneho iyo usomye reka tujye ku murongo w'9 ngo uru nirwo rubyaro rwa Nowa, ngo Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Urumva rero yagendana n'Imana. Abandi bagendana n'irari ry'iby'isi, abandi bagendana mu mitima yabo n'abagore basambana, abandi bagendanaga mu mitima yabo n'ibibazo byabo birirwa biganyira, sibyo? Abandi bagendana n'ibiryo. Ariko uzicisha Abanyisirayeli, icyakuye Abanyisirayeli ku Mana ni ukwifuza kwabo. Njye mvuga nti buriya Abanyisirayeli imibiri yabo yavuye muri Egiputa, ariko imitima yabo isigarayo. Ngo batangira kwipfuza mu kubara hariya, ngo batangira kwipfuza ibiryo barya kera muri Egiputa, ngo za papayo, ngo y'amafi, ngo twadutunguru n'udutungurusu, y'amapwavuro. Ibyo bintu barabirarikira, bigira gute? Bibakura ku Mana, basubira inyuma mu mitima yabo. Imana ibamarira mu bugaragu. Kubera iki? Bimuye Imana. Yo nta kintu rero kibabaza Imana nko kuyimura mu mutima wawe. Imana yita ubusambanyi, n'ubusambanyi bwo mu mwuka.
kuko urumva umutima wawe niyo ngoro y'Imana. Noneho we uje gushyiramo ibindi bintu, ibyo bindi bintu bikazanamo Satani. Nawe tekereza, ni nka wa mugore azana mu gitanda ubundi mugabo. Yego, kuko twakowe amaraso ya Kristo. Yaratwikoreye. Hanyuma tukagira gute? Tukagira ibindi bintu. Mananje, Imana rero nta kintu kibabaza nko kuyimura, nko gutandukana nayo. Icyavanye Yesu Kristo mu ijuru akarinda akaza kamenera amaraso hano muri ino si, kwari ukugira ngo atwunge n'Imana. None wabeshe ngo cyengeye gukurikira Kristo, warangiza ugakomeza gukurikira Satani. Urumva ukuntu bibabaza. Ubutunzi bw'isi bukagutwara bukagukurura, bukagutandukanya n'Imana. Bakiba, bakica, no kwica bakica. Imana idutabare. Iyo usomye no mu Itangiriro 5 na Enoki 21:5, ngo Enoki yamaze imyaka 65 avutse abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yamaze ni imyaka 363, kandi Henoki yagendanaga n'Imana, ntiyaboneka kuko Imana yamwishimiye. Amen. Amen. Imana yishimira abagendana nayo. Kandi nawe n'umuntu iyo ufise umugenzi mwamana mugendana mukundana uramwiyumvamo cyane, uramukumbura utamubonye cyane. Rero n'Imana tuyimitse mu mitima yacu tukagendana nayo, nayo ntereka kudukunda, iradukunda ikatwishimira. Rero nukuri iyo umuntu yimuye Imana mu mutima we, Imana irababara, Imana irarakara. Imana kuko ari nyempuhwe nyene igakomeza kudushakisha, ariko buriya hagaruka ubushaka. Hagaruka ubushaka nukuri. Imana ntaci bitakoze kandi ntaci itakoze. Urabona iri jambo riri muri Ezekiel 6 rigaragaza uburyo Imana ibabazwa no kwimurwa. Ezekiel 6 ku murongo wa 8, ku murongo wa 8 na 9, urabona Abanyisirayeli bamaze kumurakaza, ngo yabateje ababisha babo, barabatera, barabanesha, barapfa, abandi batwagwaho iminyago. Noneho Imana yavuga ko ngo ariko nzagira abo ndokora kugira ngo muzagire abacitse ku icumu mu banyamahanga, ubwo muzatatanirizwa mu bihugu. Kandi abacitse ku icumu bo muri mwe bazanyibukira mu banyamahanga, aho bazabajanwe ari imbohe, bamenye uko namenaguwe n'imitima yabo irarikira yanyimuye. Urumva Imana igira bisigaza kugira ngo izababwire icyayirakaje. Nuko bamwimuye, bakamurutisha ibiryo, bakamurutisha ibigirwamana, bakamurutisha iby'isi. Hari ahantu Imana yigeze ivuga ngo icyaha ngo kigiye koza, ngo kigoye koza, ngo nukutitaho Imana, nukwibagirwa Imana, ngo nicyo cyaha kigoye koza. Kuko urumva niyo nkomoko y'icyaha mu by'ukuri. Yesu nawe aravuga ngo ntimukabe injiji, ngo mungarurire ibitekerezo byanyu. Ariko Yesu we ngo ntimukabe injiji, ngarurire ibitekerezo byanyu. Ese ntiyavuze ati ndi ku muryango ndakomanga, ati nimundeka nkinjira ndaza dusangire. Kindi musangira ni iki? Ni ibitekerezo. Agukuremo bya bindi bya bibi agushyire mu byiza. Amen. Rero je nibaza yuko abantu baba bakristo basanzwe, baba bakozi b'Imana, bakivuruguta mu byaha. Je nibaza ko nukuri hagomba gukomezwa kubaho inyigisho zo kwigisha abantu kugendana n'Imana. Je nibyo nibaza, ntawe nshira urubanza. Nibaza yuko iryo banga batararivumbura.
ngo barihagararemo. Reka kuko wavuze wewe wavuze ijambo rikomeye tugende umunsi nkizwa narajya mu rushengero bakavuga sinumva ikibazo mbona kihari. Urabona wewe umuntu arakizwa sivyo, nta kintu na kimwe azi cagakiza, ukaje ubona uyo muntu ariko agumana n'abantu bamaze imyaka 5, 6, 10, 20 mukiga bimwe. None uyo mwana yoronka ikinye umubeba avutse ushitse umugaburira intete ukamugaburira ibiharage ukamugaburira ibiraya akumushigishira kumuha iberebere daboro. None umwana yokura gute? Nico kibazo kihari. Abantu ntibahabwa ingaburo ikwiye kugira ngo bashobore gutahura. Nukuri ntabwo bigishwa neza iby'agakiza. Buriya ni naho nakwiye igitekerezo cyo kwandika biriya bitabo byose. Biriya bitabo byose bisobanura agakiza. Buriya hari n'ikindi gitabo kiri kuri website ntafite gutya cyanditse mu Kinyarwanda sindabasha no kugishyira mu Gifaransa, cyitwa ngo intambwe zo mu nzira y'agakiza. Intambwe zo mu nzira y'agakiza rero ni igitabo kigusobanurira icyo ugomba gukora kuva umunsi wakira Yesu kugeza uzagere ku rugero rwo guhinduka no gukorera Imana. Kandi ni Imana yabinyigishirije. Harimo intambwe 5 iyi nzira y'agakiza kugira ukizwe. Hari intambwe 5 ugomba gukora. Iya mbere no guhitamo. Ndabisobanura neza, guhitamo n'impamvu uhitamo n'uburyo uhitamo, ngasobanura n'impamvu uhitamo gukizwa. Icya kabiri ni ukwimuka. Kwimuka rero ni intambwe ikomeye cyane, kuko abenshi barakira Yesu ntibimuke kuko nta wabibigishije. Nukuri mubyeyi kugira ngo ndanihane jewe ibyaha, nukuri n'Imana hagurukije umukozi w'Imana avuye mu Bugesera ansanga hariya mu biraho nakora, aza kunyihanisha ibyaha. Bigenze gute? Nabatijwe ari ku cyumweru itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2007. Mbatizwa ntihanye ntatuye ibyaha kuko nta wari yabinyigishije. Numva ngo ukijijwe ukaja mu cyumba cyawe ugasenga ukajya Imana ngo Mana mbabarira, numva ngo ndakira. Ariko ntibyari noneho maze kuja mu mazi menshi, mbatijwe mu mazi menshi ari ku cyumweru, Imana inyamba yararakaye, yarandakariye. Ariko sinibaza ko yandakariye ko ntabwo nari mbizi. Yakugiriye imbabazi. Sinari mbizi. Ariko kuva uwo munsi narasenga nkumva amasengesho yanje ntahagera, ntakimugeraho. Ku cyumweru ndasenga reka da, ku wa mbere reka da, ku wa gatatu, ariko nkaguma nitotomba. Ariko Mana, none se bimeze bite? Nabatijwe mu mazi menshi, nari nzi uko noneho nabaye inshuti yawe, noneho Mana unyishimiye, none se kutacyakira amasengesho. Nukuri ku Imana iyo usenga bitagenda urabyumva. Nkumva umenga yemwe araza kikubita ku kibambaza akangarukira. Ntangira kwitotomba, ntangira kubaza Imana, napfuye iki nawe? Maze iminsi 3 nitotomba. Ku wa 4 yohereza umuntu avuye hano mu Bugesera, araza i Kigali ku muryango wanjye arakomanga, ndamukingurira. Nese karibu, niko ntakuzi, uzanye n'amaki, ndakweretse mu biro byanjye. Ati jewe, ati nzanywe nawe, nuzanywe nanje gute? Ati urumva je Imana yakuntumye, ngiye kuntuma. Reka buri kuntuma se we warunze. Ati ntabwo nari nkuzi, ariko noneho ndakumenya. Ndise gutumye iki? Ngo yantumye ngo aragukunda cyane, ngo ariko uracaboshe. Ndacaboshe jewe kandi ejo kundi narabatijwe mu mazi menshi. Reka jewe ntabwo nkiboshe. Ngo none se mama waratuye ibyaha byawe? Ibyo kwatura byo ni ibiki? Ngo none se ngo ijambo riri muri Yakobo 5 ngo 16 nturize? Noya ntabwo ndarisomye. Ngo mwaturiranira ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukizwe. Ngo none se ngo hagiye mu mazi menshi se
ngo waratuye ibyaha byawe nibyo ntabyo nari nzi kandi nta n'uwabimbariye ngo rero ngo Imana yantumye ngo nkwatuze ibyaha ntoya no kuri kw'Imana nta byaha byanje natu ndabyatura gute ndakwatura ibyaha se wenda kuzi ariko rero je nkubwire ati reka nanje wasinkumara ubwoba ntangire reka ngo ubuhamya nkubwire uko nari imeze arambwira byinshi ndamubwira rero naho bimbwira je nta byanje nakubwira ndabikubwira nkandi nana cyaravuga ati rero je sinagenda ntakoze umurimo Imana yampaye ati jewe icyo ngiye gukora kuko Imana yarizi kuza kungora hari ibyanyeretse wakoze reka mbikubwire nusanga warabikoze nawe umenye icyo ukora acaratangira ngo madame kugira ngo je ntinya kwivuga nabivuyemo kandi satani yabinkoresha yaramaramaye acarambwira ngo madame isabwe ngo amafaranga yawe ngo ari kwa satani urazi uko angana ari kwa satani ngo none se ngo wowe ntiwahora uja mu bapfumu iyo baba intego naracaye ariko se ubundi kuja mu bapfumu cari icaha none se twakuze n'ababyeyi batujanayo wamara gukura nawe ukagenda kandi tujya gusenga tukaja no mu bapfumu badutoje kuja mu bapfumu tukiri bato ngo badukingira n'uburozi n'ibiki kandi aribo baturoga hanyuma rero ngo iki ngo ni icyaha kibi cyane ni ugusuzugura Imana ngo none se ngo ibisubizo ngo tubishakira ku Mana ngo waje kubishakira kwa satani numva ndamubwira ntego ntinarabikoze rwose ntemwe Imana imbabarire vraiment Imana imbabarire n'ukuri Imana imbabarire ni hanyuma rero ndireka nkubwire ntibisigaye reka ndabyipfukire pe ntusubire kumvugira naciye mvukama nja munsi y'ameza shira umutwe munsi y'ameza niyo nihaniye isoni zanyishe urumva ndangije kwihana acaransengera atangira kuvuga indimi bwa mbere numva abantu bavuga indimi atangira kuvuga indimi aravuga ngumva ngo kwiteka kubwira ngo mwana wanjye ngo nari naragushatse kuva kera nari narakubuze ngo none uno munsi ndakuronsa urumva nari maze umwaka n'amezi nk'atandatu nakiri agakiza ariko urumva ntabwo yari bwandonye kubera iki mu mutima wanje hari yacicayemo ibindi hari yacicayemo ibyaha ati none kuva uno munsi umbereye inshuti ati kandi inshuti kugeza ku yindi ati ngiye kugutuma mwana wanje kuboroheje n'abakomeye atariko wihangane ibigiye kukubaho bigiye kumbaho kandi nabaye inshuti yawe uzi byambayeho mama uzi kw'Imana yampagurukije ku cyumweru gikurikira ngo nimve hasi nihanira imbere y'itorero nsubire nihanira imbere y'itorero Imana izi gucisha bugufi Yesu we nza numva nicaye pasiteri ariko aravuga ijwi rirambwiye ngo va hasi ngo uje kwihanira imbere y'itorero bya byaha byawe ntiwari wabimbabariye nahise ntiwabimbabariye ndaceceka ndikawusha arasubira va hasi wihanire imbere y'itorero ndaceceka ubwa gatatu yarankankamiye reka navuye hasi ntazi uburyo navuye hasi ni nk'umukabura wanteruye nza numva ndava hasi ndirukanga kuri ya rutari abantu bose bicaye pasiteri ariko aravuga ndamubwira pasiteri ati sabwe wambabarira ukanditse iyo mikoro hari akantu gato nagomba kubwira iterane kirarande turavuga ati ego umuntu atakira aramba nje ndatangira ntereka ntiburiya ntimwambonye mbatizwa amazi menshi ku cyumweru ntiburiya ntabwo nari narabwatura ibyaha byanje
n'ubu rero ngiye kwatura ibyaha nakoze ni kugira ngo pasiteri ansabire imbabazi, Imana imbabarire. Ariko nyine kubera ko mu itorero nta bintu byo kwatura ibyaha byabaho, haratwigisha tugataha. Naratangiye kubivuga, abakristu bamwe inshuti zanje zirarira bati ngira yasaze, abajene baratangira baraseka. Ariko abanseka ndabacanda babwira ndumva mbabwire mureke kunseka, je ndiko ndakiza ubugingo bwanjye, namwe mubaye abanyabwenge mwakiza ubwanyu. Ndabivuga byose ndabirangiza, mbega kugira ngo isoni zaciye zishira. Nabivuga wazi isoni zirashira cyane. Mwe muyera yambaye yamaze isoni, ndabivuga pe. Hanyuma ndabwira pasiteri ndafukama nti sakira imbabazi rero, ansabira imbabazi. Ariko Imana ntabwo yabikorera ubusa, kwari kugira ngo yigishe itorero kujya bihanisha abantu. Umva rero jewe rwose nibyo nakubwira, Imana byose yagiye binyigisha. Ikintu cyose nagezeho nacigishijwe n'Imana, kandi mu migendekere yanje no mu rugo. Iyo yabona nakoze ikintu kibi kidashimishije, yacambwira ati rwose kiriya kintu. Hari umunsi ejo bundi si telefonana na muzehe, ndamubwira nabi, ariko mubwiye nabi nkumva ari bisanzwe, ntangira kwisekesha. Hanyuma noneho muzehe numvise atangiye kurakara kuri telefone, ntabwo ntibasi tubirekeraho. Turareka. Ariko muzehe atashe arambwira ati ariko vrema kuriya kuntu wambwiye ndasubira ndaseka, ariko se biriya byakubabaje ntibiriya se navuze nabi gute? Hanyuma mbese ndabibanaliza mbifatanya ibintu bisanzwe. Ariko umwuka wera rwose yaranjashe nijoro, nza numva arambwiye ngo umugore unezerewe, ngo umugore uhora anezerewe, ngo atagira inabi, ngo niwe nkunda kandi niwe nishimira. Tekereza noneho ndabyumvise, cyangwa bita umutima ku buryo narayimvugishije muzehe, kandi nkabiseka nkabona umenga bisanzwe. Nkumbe Imana yabonye ko namukoshereje, namubabaje. Narabyutse, hanyuma negera muzehe aho yari yicaye, turicara, ndamubwira ntewe ntimbabarira. Ndamubwira nduzi Imana ukuntu yaraye inkosoye, ndamubwira rwose ntimbabarire, ni nukuri ko Imana mbabarire sinzasubira. Ngo cyakora shanga Imana yawe ni Imana yawe iraryoshe. Sinakubwiye ko yambujije kuza ndagenda kuvuga ubutumwa ntamubwiye, ntamusabye uruhusha. Ikindi gihe rero ngikizwa narabyuka gusenga, nasengera mu cyumba cyarimo n'igitanda. Hanyuma narangiza gusenga hajya mu masaa 11, nkumva ndarushe gusubira mu cyumba, ngaca nihengeka mu cyumba, ngaca mbwira Yesu ngo nshuti yanjye ngo ngwino twiryamane. Ngaca subira ngasinzira, ngakanguka nko mu masaa 1, nkava mu cyumba nkagenda mu cyumba saa 1, nawe ari karabyuka yitegura. Hanyuma umunsi umwe nasubiye kwigira ibyo, abonye maze iminsi ndabyigira, nasubiye kwigira ibyo, ntangiye kwivugisha. Aca arambwira ngo umugabo naguhaye n'uriya. Ngo umugabo naguhaye n'uriya. Yesu we, nca ndamaramara, ndamvaho nirukanga, ndavuduka nirukanga mu cyumba. Polisi aca aravuga ngo mbeho no munsi ngo kuje kare bite, ngo byagenze gute? Nca ndamubwira Jesse munyegeza, nca ndamubwira ntuzi ibyo yasambwiye, ambwiye ngo umugabo yampaye ni wewe.
ubwo rero sinzasubira kwigwandika ariya nzaca nza nihuta aca arambwira ariko sha ngo icyakora ngo Yesu wabaze ubwenge ngo buriya reka nkubwire ngo nari naribajije ibyawe iyo bizahereza ngo kandi buriya byari byandakaje ngo ariko ngo kubera ko ntakunda induru ngo no kwirirwa mvuga ngo cine narategereje ngo ndebe ngo iyo bizahereza urumva n'umufasha mwiza ni ukuri igikuru no kugendana nawe gusa nawe ubundi ntabwo twayoba tugendana nawe rero ni ukuri icyo nasaba abantu bose ni ukwiga kugendana n'Imana kandi ngasaba abakozi b'Imana bo ubwabo vrema bakabishyira mu ngira bakabanza bakagendana n'Imana kandi bakigisha abakristo babo kugendana n'Imana. Iyo ugendana n'Imana kandi abakristo rega ntibabagora bamaze kumenya kugendana n'Imana ni ukuri ntabwo babagora nta nubwo bakwirirwa babwira amagambo menshi. Mwuka wera niwe yokora reka rero yaduhindura cyane rwose nukuri turanezerewe kugumana nawe biraryoshe wumva wunguka byinshi wumva akanyamuneza none nagira rero ndagusabe usure dusengere kugira brema abantu by'ukuri bagendana n'Imana. Turi mu gihe kigoye turi mu gihe abantu bona bariko baratimana kandi ari gihe cyo kuyegera cyane rero dusengere kugira ngo abantu bagire inyota n'ishaka ryo kurondera Imana. Karibu Mana, turagushimiye turaguhimbaje kubwa rino jambo ryawe utwigishije kugendana nawe utwereka ko kugendana nawe nibwo butunzi bukomeye bwo muri nosi. Utwereka yuko ugendana nawe niwe wenyine ushobora kunesha ikibi akanesha icyaha akanesha ibigeragezo akanesha iby'isi. Yesu Kristo umwana w'Imana agahinduka agasa nawe. Turakwinginze rero kugira ngo nukuri ukomeze kubitwigisha ukomeze ijambo watubwiye watwigishije mu mitima yacu kandi ndasengeye abakozi b'Imana bose ndetse n'abakristo bose ndasengeye umuntu wese yakiriye agakiza kugira ngo Uwiteka umuhe Mana ubwo bumenyi bwo kugendana nawe umuhe ubwo bubasha umuhe ubwo bushake umuhe iyo nyota n'inzara byo kugendana nawe data kugira ngo utwiyoborere uzatugeze iwawe mu ijuru tugendane nawe iteka ryose ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.